over the phone, Andra Vinaka, Babu. Andra Vinaka Mike, Andra Vinaka Ben. Iyo, Andra Vinaka Babu. Andra Vinaka tamata kede sa Andra chuko na. We don't say tamata, Babu. Tamata. Kau sa bosa sa rongo Vinaka if you say Leveni Banu. Oh, acha boso tiyaw na Leveni Banu. Iya. We don't say tamata. When you say tamata, it's just like you swearing to somebody. It's just like you swearing to somebody. So tamata bie lebu, tamata da. So we say Leveni Banu. Kede na Leveni Banua. Oh, acha. Baro rongo chiko na matakaleleni. Aray do talo na kasa bolini ko. Aray do adi. Iya. Leveni Banu ni boso tiyaw na nung umalum. Kira buso beira. Au kerker donong kerker babimbi. Iya. Na kerker ni nunggu kavivi emdo. Iya. Ni emdo. Aku selalu mengatakan. Iya. Kavivi emdo ni emdo tamata. Iya. Ibo sotiao. Ya ASEAN dina arai. ASEAN dina arai. Ito warai nga. Ito ndo ana data ina. Ito ndo ania. Ania. Boso tiao. Ni na nunggu malum ni kavivi au avivi emdo na bosa na tamata. Iya. Au sinikila ni emdo man. Ata ne kemdo na Leveni Banu. Iya. Penabalew bat ne ni ko singa binaka ni kuwa na singa ndai ko yo sara wili kacho ko nanungusan na pinki. Na anumu damango lempo se damango ko bita na Facebook. O na post na Facebook. Oi. Salamapo. Oi, salamapo iyo. Salamapo. Angko nanonood na Leon China sa message mo. Nandun na ka, Michael Ben, nandun na Leonid China. Konarto na Leonid China doon nga na. Au siya kilo baka pag ito usala ko ba Leon? Au sa rede chiko na Facebook kaya na bosa chiko. Totoo ba na Asian words ko kasambi chiko. Ko sabi tarong na matakalalebi ko. Koi ko sala ko chiko itay siya na bare. Salamapo. Iyo, salamapo. Oy, roto kalibu ko, salamapo. Ko sa messenger call sa, bosa nga may matay ba ko? Salamapo. Ko mo, hey, kanapa sa tukon ito may ko na lang. Siya nga, hindi na sarang ando mo friends tukon na filo nga si filo. Filo nga filo. Iyo. Ko, siya nga orto taring mo kochi ko, iko pasapo siya siya. Oy, bebe rongo to ba? Oy, korto sa tarong chiko na friend sa tarong na Facebook. What do you mean by salamapo? Salamapo. Kaya tapos sa tuko no filo nga filo. Filo nga. Siya nga orto kera chiko be Ben. Iya. Orto be kilani ko ba sapo chiko be. Mesimberi durlo mani. Ata ko bote, iyo iko sapon din na zenga. Iyo sapo. Ay, okay. Oh, ready Congo talaga ito na singa. One time I saw you outside. Go ya? Iyo. Oi. Kwe ngole na sto, mele boli ko na sto nga ite. Ngole nga ko mele boli. Au sare da ni sa may breast to vondo na katum botale kandua. Oi, sendik sister ka san go. Sto kale sendo sa ndurito ko. Iyo. Sa right loma. Simada la voce chico vede lomo chava lele usare de ni sa durnesto. Lesto le menesto na boli. Ore de ni mai nduritale reitale menesto. Au sa site no sa bongo sa. Davo sa de kita gara to pata go babure. Singa ko ya ulako. Ko reita ike massage na? Massage yo. Massage ke na leg massage. Ko bango ko sa lako. Bida na price korto sa solia na massage. Bida na price korto sa to ko na 50, 35, 20 na. Oh, okay. Usa porque awango. Boliendo no lang manina stories kan naman ko na na stoa. Na stoa na. Nada bigo beli na stoa. Auto na be ko na marama. Aule boleh ngandun nunggu tabaya jus. Wajib ngau ngai kilaga salah cukup nabe talon nak kita orang ni bango. Oi. Oh ya bango. Oi okay. Yo bina kau talon asabi yang bombo. Oi. Me sedur sarang apa? Me salembo mo mengiri jo Mrs. Babu Me tugur Mrs. Babu. Oko ya sambo mo chingo nama ni tengo. Dua talen na story talen. Oi. Jangan nunggu iyo kelanga roto dua talen na bombo na. Iya. Bombo dua talen kulis mai ko sambo. Boleh ko na juice.
Asa balik ka na so chinga usaba ngo sa kabinaka. Bala tao sa are na nateboro sa basa iteke o tumaya. Oi. Saya juga belum nateboro. Sangay. Oya undur juga ni sindong ko maraka pa. Oi. Usaba sa iteke ko juga. Oke sa santo sartungan eba na iloma. Santo sarangan eba na iloma sa viria ke jare me bango itai. Sinrevio ko ni bukari di ko juga ni. Au bango to boleh modur ni kuwa. Mbadi ko warkyo medur ngay muriani ako. Iya. Tolong kita. Oh, medur ni babu nang mur-mur ko. Kapan natin nalid? Ata ko bat minabale mo kelvina nang gone buli. Gona na baruteg bu na vitarongi. Ana viran lida kadaka binali ni banuan do endra binaka endra bakara esa bakara sauda na dam gona buliku na waswasen na tokalau waswasen loma langi talanga right bat iya binabale jumberi lago ko ya mekeli gondo na turang ni tabiuni senga don turang ni wekete kode nada na simi kotong nakatisi senga tu namba China kelao simi ngamay na koro senga sindo na turang na tigero koro simi right are do na simi senga tu namba China kele ko bondo bas tu ngamay ko bas ngamay ngai no soria potikya dona leoni valangi bondo tu wakai sange sombu mai sombu mai ko va taka tungaiki oi bondo lo mnimbasi damba o seme o dem goryo simi sa chiko lo manimbasi simi sa da fa sa teke ko wango ele ni balangi sa bondo maybe bola kana airport bosa kele sarai kenan basi sa bondo ralo ni go beka turangan ito ko ngo sanga ni turangan may na korongo turangan ito ko ngo simi must be I think sometimes he come to tokotoka go back to Waikete bondo nga may tambe saranga sa simi ko na lo ni balangi smile morning sinber simi morning salah ko mai pasino sa smile tu nga simi smile vena ko na lo ni balangi pasin bera ko ni lo balangi morning klaba kay lovely talimay na morning sinbero simi yandra yo senga na China walay sa lagu walay 8 miles na China iba neka viwai kanambasi bango ko na lini balangi we simi you look lovely lini balangi sa tuko na we simi I want to take you to my place oi sinibero simio sa drendre saraka tinga malingalu to simi mali smile we let's go we wango do kona luni balang let's go sinibero simi why kila be va difficulty kyo simi why sinibero kona luni balangi because I'm a dentist what difficulty kila be va to kona luni balangi la ko ba say why kila kenda kila ngagai ba tu why kila pambaya ba di Vietnam be one day takaw ko be kila kanin Bolivia sele land bukan be wangoleni I want to take you home oi Kangay lore kira na China what difficulty I want to take you let's go University why because I'm a dentist Vito con i Vodafone. The future is exciting. Ready? Thank you very much, Simi. Hey! Wakete sa toka-toka. Ang kono turangan ito toka. Kako sasa ngayon doon sa chiko ng koro Simi, eh? Michael, kung sa mataga betarong, what's the problem between toka-toka and Wakete? You have to tell it to me. Right? Tomorrow I'll tell you. Right now.